پارێزگاریە حەسەکێ یەکەم بریارە خو بئیمزەیە پارێزگارê Kurd Nûreddîn Îsâ derxistiye. Biryar ji erkdarkirina komîteyekê ji sê pizîşkan ku li ser entegrasyona beşa tenduristiya parêzgeha Hesekê di Wezareta Tenduristiya Sûriyê de bixebite. Parêzgar Nûreddîn Îsâ, rêveberê Tenduristiyê Hesekê Diktor Xalid Elî Xalid weke serokê komîteyê دكتور معمو خليل محمد و دكتور مريم عبد الرحيم أحمد وكأندامن في كوميتيه جبو انتگره کرنه ارکدار کرنه. ده بریاره ده هاته دستین شان کرن کو ارک کمیته او کو کار لسر جیب جی کرنا ریبازن انتگراسیونا بشه تندرستی پارێزگehê li gorî heykelieta Wezareta Tenduristiya Sûriyê ku de yasa û rêziknameyên peywendîdar de hatiye diyarkirin bike. Serokê hikûmeta an ku serokê Qonaxa Veguhêziya Sûriyê Ehmed Şerh roja înê biryarnameya damezrandina Endezyar Nûreddîn Ehmed Îsâ weke parêzgarê Hesekê dabû.